Yazi abalandeli bamaskandi nento engiyinothisayo la. Futhi mhlambe nomunye uyayinothisa lento. Yazi ukhuzana akanankinga nomthandeni. Nencane nje futhi inkinga ayisekho. Mangabe yake yaba khona ayisekho. And enye into engiyinothisa umthandeni akanandaba nokhuzana akanankinga futhi nokhuzana. Nede nje into esisele sekuyipride ukuthi ubani ozobuya azehlise komunye akhulume nomunye. Sekusela ipride kodwa balindene kahle kahle ngokwami nje bayafisa ngabe yazi bayahlangana bekhulume bexoxe bemnandi nje bebuyisana kodwa manje ipride esibasalela ukuthi ubani ozoqala ke lokho uyabo kodwa imozothatha ukubheka hayi bafowethu sekukancane ukuthi ubone ukhuzana abhiza axwebhana nomthandeni kukancane futhi uthi ubone umthandeni abhiza axwebhana nokhuzana kodwa into enginokuyinaka emapostini abo kunezinto eziyaye ifane lapha kuma caption uyabo okukhomba ukuthi yazi lezi insizwa sikhonzene and okukhomba ukuthi umthandeni makapost ukhuzana uyabona ukhuzana makaposta umthandeni uyabona uyabo so lezi insizwa leziyana ngokwami ukubona cha ingxabana ayisekho bafethu sekusele nina nodwa nje balandele niqhwebhanayo nilwe ni bangamanye amadoda ningazi ukuthi nikhulumelani kangaka senaze nadlula abantu besifazane insizwa uyabo kodwa nje masikhuluma nje iqiniso hayi laba bantu bafethu cho ayisekho impi ekhona lapha laba abantu ngokwami ukubona impi eyayikhona kwakuyokuphakamisana nje baphakamisana baba kuleli izinga vela babefuna ukuba kulona ngicabanga ukuthi ukhuzana uachievile okuningi ngicabanga ukuthi umthandeni uachievile omningi ngomculo kaMaskandi so nje babephushana laba futhi ayingekho vele inzondo engako yeqiniso kwakuphushana nje yabo ingakho nomthandeni wayayesho cha ungizo wathi ayincekisana insizwa nokhuzane futhi wakusho lokuthi hayi inxelela ngakithi la siqhatha uyabo so akukho kahle kahle okubambekayo engathi mhlambe abafowethu bayakubanga or kwabaqhatha cha akukho yikho nje ukuthi umdlalo womtsizwa ke yebo ke phela ke kwenzekile kwagcina sekuba khona oseba personal yabona noma ngingathi oseba personal bobabili bagcina sebeba personal komunye uyabona to each other ngesingisi uyabo bagcina sekungazuthi sebeyazondana kwangempela bakhohle ukuthi kahle kahle lento bebeyiqale ezumdlalo kodwa into engiyithandayo ukuthi nje bakhuphulene baphezulu futhi ngokwezinga ngicabanga ukuthi kuMaskandi bayiface bayisibuko kuMaskandi bona abantu abaphezulu ekhekheni hayi izinza phela ngisho ukuthi bona abantu abaphezulu ekhekheni man bayilento le kuMaskandi bawulo cream lo omnandi osekhekheni angisho ubhontshisi lo phezulu kwekhekhe cha ngisho ikhekhe langempela linoshukela ledliwayo ngomlomo uyabo so balandeli bamaskandi ke ngiyafisa ngazuthi nani ningayithatha le game ibe umdlalo omuhle man ningaxwebhani nize nifuna ukuthi nize nithumane uphuthu uyabona ningaxwebhani to the point ukuthi la nihlangana khona senifuna ukuhlobana ngenqindi uyabona ningaxwebhani to the point ukuthi usuze uyasaba nokuya kwisixongololo ngenxa ukuthi wadelela ubani nobani wathi la hlangana khona bafowethu ningaze nibange abaculi kangaka abangaxabene nize nixabane nodwa abalandeli bamaskandi ngiyanikhuza ngomfo kaNtshaba phansi empangeni kwesakamthetho nekhuzwa yimi ayikho impe khona kukhuzane ayikho impe khona kumthandeni ba right nje abafowethu baziphilela sekuyiyo ke phela ipride ukuthi angebe bekwazi ukuphumela obala bekuveza ukuthi no angixabene nawe mfethu anginankinga nawe kodwa abanankinga nokwenza lokho inkinga isekuthena ubani ozoqala ethi indoda senzeni kanje leyo nto sibashaya ipride kodwa ke bafowethu nami bekuyilokho ebengifuna ukudlulisa kodwa ke asingabayeki ke balandeli bamaskandi asibaxove nje bayolwa ngisho sebengasathandi angithi yibo abasifaka endabeni zabo